sezikuma semi-final athe sokusela iDRC, Ivory Coast, South Africa kanye leNigeria. Mina ngokubona kwami khathesi into ezayenzakala ukuthi ku-final i-team ezazi ku-group A iNigeria le-Ivory Coast yize zizafika ku-final, then lezi ezinye ukuthi zizadlala i-3rd and 4th place. Ngoba mangithi ngiyakhangela laphana iSouth Africa ngiyayibona iyadlala, iqhubekile impela yadlala ngokuqinisela nani kodwa iNigeria izanqoba ku-South Africa, then i-Ivory Coast izanqoba ku-DRC. Ama-reasons ami engilawo, i-DRC le-Ivory Coast idlala i-type of play efananayo, ngoba ngike ngakhuluma inkulumo yami phambilini ukuthi i-Ivory Coast le-DRC zilokugeja egedini, but manje ngiyakhangela imidi yabo iqinile, njalo ibhora abalidlalayo from ku-first ibhora maliqalisa liyafanana, basebenzisa kakhulu i-midfielder kakhulu lama-wingbacks kakhulu. Mangithi ngiyakhangela mina ngiyananzelela ukuthi i-Ivory Coast izavimba this time ngoba iyabona ama-mistakes ayo ngokuhamba, so izanqoba. Bese kusithi South Africa le-Nigeria, iNigeria too powerful kakhulu kuma-attacking midfielders. Manje siyakhangela iyafaka same time uMoses Simon, ifake laphana uLookman, ifake uIwobi same time. Abantu laba ngabantu aba-attackayo emboni ngazathi ama-defenders eSouth Africa they wayenza ngakhona izolo, angeke akumele lokho kweNigeria.